Khovel puma Olympic boxer lar gold medal po lawlazak zakto ahun laina na khatsuan khovel meche boxer chale rorum bertia chalngam India rama choi moina sanglor lak Padmashri le Arjuna award po laudong hial to boxer politician le Rajya Sabha MP hial po lawnito Mary Kom chu awang lai apel chawa tunhnuwa anun man chawdan makdang dai tak mai chuan India rama news agency lian tak tak te breaking news ani chawte zut maya engwange kanti chuan engma ne anei lo laya akyang ding ring chin le boxing khovel alu chil theina chan atana mi poimo tak mai afate pa chu phatsanin annu pa a anin nei thatlai ringa choya po ansom chin le apasal pon adu sak em chin a business partner le in leng chin ni bok palaka a uire ti in aron viral tat mai ni chu henius hian India rampum abikin Manipur mi puite achonga Mary Kom FB wall check chin chuan comment lama dem a hlona sajia chu kanmu mai om love ama ero chu ama khop mai heti chung hian ama Mary Kom ero azam chete ei lova aduat line en chuan publica kuch anin khilai lo chau zel mai ni mak angreng takani engponi se mangaina an in semzai kwaldan chu kan soi chawma in ama Mary Kom hitungi ani chia kan la sha chian lo takin chipchia zokin in lu chil hau ma sapot ta ila mangte chungni jon kom Mary Kom tia kan shiat lar hi Indian Olympic boxer lar tak mai ni in politics lama te po lo in mangve to in Rajya Sabha member te po aloni ve to a Mary Kom hi Churachandpur Manipur state a thingtlang khopakhat kaga the piang le seilian ani a chung ko har save taka piang le seilian ni in lo ne e zong an ni a Mary Kom hian school kalpa in achangin anule pate lo lama apui ve china athletics lam hi atui fiau maya boxing lama akal chhautareng boka apa po hian awang lai chuan wrestling te po lo khel ve chin ani a Mary Kom hi an unaw pathum zinga upaber ni in unaw meichia ne in an pangber hi mi pa ani a Christian Baptist chungkwa anni Mary Kom hi moirang khwa a Lokta Christian Model High School akalin Saint Xavier Catholic School moiranga poriat thenga kala a school kalai hian athletics lama ain mangna sa a javelin le 400 meter race ati atil tambi kani kumsang ka zakwa somkwa pariat khan Manipuri pa dingko sing chuan Bangkok Asian Games ha gold medal aron hona chang khan chalai tam takin boxing lam anlu chil chauchana Mary Kom po hian boxing lama kepen ve aril rukta a Mary Kom hian metric kha apas zawlava school kal chunjom to lavin open school achang metric chu azaw vele ta a ti chuan Churachandpur college achang a graduate ta bokani a school ka lai chuan volleyball football le athletics lama te po atil nual china kan soilan to achang khan dingko singha lotlin na khan ama tumru na ape a ti chuan kumsang ni kumachang boxing chu azir chhauchan ta ani amma saberatan meite pa ke konsana ka ishwaina noya boxing chu a hanzir chhauta a kumsom pangami lek ani in Imphal Sport Academy azir turin an khwa achwasana heta a coach masaber hian BBC a interview anaina po Mary Kom hi me cheturu takmai ni in boxing a basic te po manjung zung mi ani thu po asoi nge ani Mary Kom hian boxing lam atuina hi apalaka athup tlata apa hian boxing a khel chuan a maite atiliamanga pasal nei lama har satna ato phang ti a hlau puya wangin boxing a khel hi arem tilawa ama ero chukum sang ni a state boxing championship a ni na achan nu khan chanchin buwa apa chuan alo mufu ta si a boxing khel chin thu chu a shat pha ta ani chuta chonga kumthum aliam nu chuan Mary Komin boxing amanga iziale atui puizia a mu pui nu chuan a pa po chuan boxing chu atui pui chauwe chanta ani kumsang ni ve khian Mary Kom chu karung on clear nen Punjab National Games khel tura anjin na abungrwa ruksak ani nalama avoi khatnan New Delhi anin tonga chuti lai chuan karung hi Delhi University a law zirlai ni a chubaka karung hi North East zirlai pol president ni lai aloni bok nen Mary Kom chu achula pianga alo pui bom ve a
ti chuan an pahnih hian in kom chhovin anin ngai zong chhota a kumli hnuwa kumsang hnih panga khan anin neita ani an nupa hian fapa pathum an neya ti chuan kumsang hnih som pariat khan fanu hmeichhia Marilyn chu an adu boka karung hian Mary Kom hi kongtin renga apui boma Mary Komin atuma hlotlin na achan theinan footballa mahun eng tak anei po aban san hialani ama Mary Kom ngei po in a interview na a hlotlin na phena apasal in pek na ana sajia tele chung ko en kolpa a sport khel chu a har sajia le apasalin atan kong ati ol samsak zia te po asoi hial to a ti chuan kumsang hnih somhnih pahnia Manipur Assembly election a khan karung on clear chu a in candidate ve a vaibel chhni achanga vaibel chhethum ve lai campaign nan sum a khoral nuwa election a hne na a changzo ta selawa heta sum tam tham tak an chan ta ka wanghian an nu pa in kara harsat na neu aron piang chuak ta ni sha ta ni a karung chuan electiona in candidate kha Mary Kom du dan ani thu soin ama tak chuan politics lama in talu kha a phur te chiam lo ni ina soya ti chuan hne na a chan lo ta ka chuan an nu pa in kara khi asiam ta a ti chuan Mary Kom chu a fatinen Faridabad lama an ina anin son pheita a karung ero a chung tenen Delhi lama an khosa zuita ani Mary Komin in achwa sana Faridabada a umsan nu hian karung hi aril ru ana hlemaya an chung ko tan pachatak ni tuma abe na le Mary Kom tan pu a pasal chatak ni tuma amahun eng tak zongzong po da pui mo masalawa Mary mahun eng tak tur thler pui tlat chunga amalak nate chutia engma lo maya an changta chu aril ru chu ana vevia wangti chu arin omani hetia an nu pakara harsat na neu ahan omta ka chuan thu thang dang aron omle ta a Mary Kom chu a boxer pui pasal nen in kopnia thu thang a om tatlat maya he abial pania an soi hi meiche boxer dang pasal a business partner ni bok Hitesh Chowdhury ni shiat ani a Hitesh Chowdhury hian a Instagram account a Mary Kom nena an thalak a pho chuak nual maya chu chuan mi puitia rin hlelna asiama hengba ka hian media lama tepo anin zui lai hi an lo mu fu vereng bok nen thu adar chak ema hetia mi soi an han lo viau ta ka chuan an pani in an social media platform shanga an thalak tepo chu an delete le ta a Mary Kom chuan hi anin kop thu thang chungchang hi do tani thu soin business partner chau an ni thu mangin a phave thungani Mary Kom hi India ram chunga infiam na lama miming thang tak tak te zinga po a hlotlin na kong azodan hi Mary rune ber te zinga mi ani a Manipur chunga ronchol chwakin India ram tan Olympic sa medal te a hlo chwak theya hetia social media lama apasal rin omlo san nia a han than ta ka chuan mi puite pon an chol na sa ema apasal karungan atana ain pek na zong te an ngai to chuan hetia apasal aphasan mai thei hi mi puiril ru ana a an thin a ur hle bokani an nu pa in chen chan hi thu chiang tak shiat ani lem lawa tuna akop puinia soinen ero chuan media ma a inlan fak an tum to lawni inalang Mary Kom hian boxing a khelai zong hian national le international a hlotlin na achang hnem ema a hlotlin na chante alar zwal deuh te chu Olympic Games sangni sompania bronze pakhat ala a World Championship a gold paruk silver pakhat le bronze pakhat ala le a Asian Games a gold pakhat le bronze pakhat Commonwealth Games a gold pakhat Asian Championship a gold pangale silver pani te alo to ani choi moina te po tam tak dong to in India civil mi te choi moina sang berdot to Padma Vibhushan po kumsang ni somni khan alo dong to a Padma Vibhushan hi India rama infiam mi te zinga mi pahni le ramdang mi pakhatin andong to a kumsang ni pasari kum khan chess khel thiam tak world champion loni to Vishwanathan Anantin adong to a kumsang ni pariat kum khan Indian cricket lalpa ti mai tur Sachin Tendulkaran dong le in New Zealand mi khovel tlang sang ber Mount Everest lon chwak masaper tu Sir Edmund Hillary chuan kumsang ni pariat thau khan dong le in Mary Kom hi infiam mi zinga dong thei palina anita bokani
Padma Vibhushan ba ka hian kumsang ni Paruk Khan Padma Shri laudong to in kumsang ni Som Pathum Khan Padma Bhushan po alaudong to bokani. November kumsang ni Sompali Kum Khan World Championship a meche ni na voiruk changthei masaber ni na a hauto bokani. Boxing huanga a chet latchin ema wangin Magnificent Mary ti hialakau ani china a pasal nei nu khan infiam na lama changin sol a han la vezwaya fa ani nuwa boxing hi a chunjom vele a nu ani nu po hian title engi mozat ala nek chuak theini. Mary Kom hi India rama meche omzinga chuan Asian Games title la thei masaber ani a. India rama meche boxer zinga chuan flyweight huanga Olympics bronze medal la thei om chhun alani bokani. Boxing huang chunga a hlotin na chanto te hi atam tham hle maya tihan alang sar zwal chau kan la tar lang mai zokani. Mary Kom chuan mi te chuan boxing hi mi pa khel tur chawa an ngai china ma se me chhia te pon kan khel the ni ti hi khovel hi sha tir ka duwa chutiang ti thei tur chuan ka intiam na ka len ngei bokani ati ama hi me che tumru tak mai huaisen tak mai ni a atuma achiang ema midang ngai dana abuai lova huaisen takin aswang to naram thleng thei turin malam apan tlat chela ti chuan atumru na te pon ra du om an chhuata ani. Kumsang ni Som Paruk Khan President of India chuan Mary Kom chu Rajya Sabha member ni turin a nominate. Kumsang ni Som Paruk chang sang ni som ni pani chung Rajya Sabha member ni na chelin March kumsang ni Som Pasaria Ministry for Youth Affairs and Sport Government of India chuan Akhil Kumar Nian National Boxing Observer atan arwat bokani. A autobiography Unbreakable ti chu kumsang ni Som Pathum Khan Harper Collins in alo publish saktu a. He a biography a thuchen khat chu Paul Som pakhat English buwa da ani nge ani. Kumsang ni Sompali Khan Bollywood actress tuna Hollywood lama invollar ta Priyanka Chopra Jonas chuan Mary Kom ti movie a thiam takin Mary Kom lema alo changtu a. He movie hi Omung Kumara direct ni in September ni nga sang ni Som ni Pali Khan release ani a. Box office lama po ache chhale ani. Achang tuno Priyanka Chopra Jonas po hian Best Actress Award alak phak nge ni kha. Mary Kom hi mitumru takle thokrim tak mai ni a. Achan chin tam tak ane zinga mi ten soinwa man ti zinga pakhat chu dar karli chungle ka atak sari na kezi ni apai man hi ni ome. Kumsang ni Som Pariat Khan Poland Rama 13 Celestians Open Boxing Tournament an khel tura hun tepter taka kezi ni lai main a overweight ti an chhuaka. He tournament a hian 48 kg category a khel turani a imbu khun a thleng chep to mase kezi ni lai mai pai angai boxi ari na hi apai lo chuan disqualify ani don boxi ta chuan atumru na le teimak na chulo langin darka le chunglek chuan skipping rope inchhui zwan le thildang ri pai theina tur na satakina beita a darka li aral nu chuan inbuk non le in kezi ni chu apai theita a ti chuan chu tournament chu khel thein champion hial ani ta boka atumru na le ateimak na konga hian infiami te ponzir tur tam tak kan nei arin omani. Mary Kom hi alo lar chhuatir khan mizo chen khatin kan mizo pui ani ti in kan chuang hle a mase an mani lam hi anin ti mizo chuang lem hle lawa social media platform pakhat FB lama po kan lo khel shep to ni kha mizo ani emo nilawemo a hlotlin na atumru na ateimak na jok tak hi fak aphu jok na chu ni a kan soi to angin tun nai rewa apasal nen anin chen nu le anulama social media lama ngai zong nei tia alar nuwa offense tam takin anselin deupo alo fiang maya mase anma ni soi anghianin business partner mai an ni thuan soya thudik chu atlawa dotin ke anei law anti angin thudik chu aron langzel tura ingayang Manipur state thingtlang kho pakhata changaron chor chuak ni in huaisen takin aswang to nate ti hlotlin tumin malam apana India ram mai nilaw khovel huap angzong po a me chebok sarpiang to zinga a chaper te zinga ain langkai the hi a chuan om tak zeta India khwale tui zinga infiam nalama ming cha te zinga shadring tlak tur khopin a ming a cher ta der mai ni
ama iro chu ami malnun man chaudani ro amoi lo chauriau maya nge nia Mary Kom me che thunun olsam aming thanna le alarna te lo hlok puitum an omjok ni doni tun naya akop puinia soi hites chowdhury hian hunre lote chungin engkim athunun ngalvek ni inalanga Mary Kom Foundation chairman ni na achel baka Mary Kom sumdona kongtin renga po ainrol vek taka chuan arin hlel om tarum rum kan tilo theilo Mary Kom le apasal te anin chen fel taka chuan hites chowdhury nen hian inzui anga thuthang a ommek zela social media viral pakhat an chung ko chu ena a hites chowdhury hian do kan akil vena chuan soizui a hlo hle boka comment chen khat nu iza thlak le dikle ril tam tak a omnualani comment pakhata chuan choya mi som phim khoro inupui aruk sak dai mayang chiti te a omnok mai Mary Kom belpania soi hites chowdhury hi kopui nei la nge tlang walani ti hi chiang takasha tur om mai lova chuti rual chuan amma akan lo tarlan to angkhan Twitter a post pakhata chuan Mary Kom world champion ni na voiruk lai lo chel to chu gold digger sumngai na mi aloni reng ani ti ziak ani a ama iro chu heta hian engwangin nge Mary Kom hi gold digger anti veringot na chan hi chu sha thiam har sa deu hleka a chan chu hitesh hi businessman anga inchal ma ni se Mary Kom hi a hlotling dai zok ti hairwal ani lova ti hian anja chunjom li a kumsom ni chungzet in ne na chu kalchanin tuna a boxer puinen anin kop meka chung puinu achang world champion ni in tuna mi pasal lo lan tu ti in he tweet achang hi chuan hitesh po hi nupui nei lai ani baka anupui po boxer ve thauni in alanga mase hitesh chungchang hi internet lama mu tur atam lo ema wang hian hengte hi thudik ani nge yem ti chiang faka soi chu a har khop mai Mary Kom te in chenna anti filma si khan hitesh nen hian mun enge mozata an kut in kai dona an kallai mudun ani china Mary Kom le hitesh te pani in kara hian nalam kai noi in leichin na chu a om ngeya ma se media ma anin London dan hi nalam kai noi in leichin na chu ani lo mel khop maya Air hostess cabin crew training academy go aviator chuan kan zir lai te mi som nga chuang lai mai domestic le international airlines changchanga pathian kai shwaina in na kan lo in hu pui ve ta der maya Mizoram air hostess training academy to zong zong zinga zir lai te airlines an hu pui tam ber tu din huna kan ding thei hi kan lom em ani kan zir lai te mi som nga chuang airlines a kan thlin lom nan go aviator chuan batch thara admission la te tan discount chatak kan pedona airlines amatui mi te chuan imron ngai ven ve nge don tin kanzir lai te airlines an hngal mulok lo te po go aviator chuan thla thlam mai lovin 5-star hotel ate na kan hu pui bok china hei hi chong lama ma an son nan le long cruise lama lut du te ta na experience an nei thei nan te le an ma nian lo in chom ve thei nan achang kai em a hotel na hi kanzir lai har sa jok te nan chang kai pui em ani hotel na an tho lai airlines lut tam tak kanzir lai te an lo om to bok ani Mizoram chau training lo in pek hi na an hu nan le chong lama ma an son na tok lo ti sha in Mizoram kan training te kan zo nuwa Mumbai le Delhi khopuya go aviator training center te training kan chunjom pui china aviation training kan zo nuwa 5-star hotel practical training khakha chung kan zir lai te kan nei pui ba ka Hindi class kal pui tel chena ni bok tin go aviator chuan heng khopuya te hian PG le hostel te nein kan zir lai te man thlom zo kin an om chin airline samatui mi ini chuan contact number talana hian lo be pop vero le Mary Kom te nupa inkar fel lau hi kumsang ni som ni pania an nupa a politics lama campaign antum chau lai changa inchan to ni in hemi chungchanga hian Mary Kom zok hi aphu zoka achang khani a lelama apasal chuan he until tum hi cha ativate chiam lova angai dan chuan tuntin huna chuan manmo vut vuta malak chi ni lova angaya mase Mary Kom chuan apasal chu electiona ding turin adu tlatsia chuwang chuan apasal po politics lama azwang lut ve ta khani a ti chuan hein thana hian campaign nan ringot po crore ni achanga thum ve lai an seng ti kan tarlan to kha chuti chung chuan apasal chu electiona achak zo ta silawa chuta chang chuan an nu pa inkara sum an hlohnem ema wangte chuan khi aron in siam chhauchan ne soi ani a ti chuan kumsang ni somni pani nulama Mary te no pa chu official taka in chenna ti fil cha lawma se an khosa hau to lawani
Mary Kom chu afa te palinen Faridabada an chen na ina an khosak lain apasal ero Delhi lama akhosa ve thunga heti lai hian Hitesh Chowdhury hi engtin nge aron lan ve tak le kan ti chuan Mary Kom hian foundation pakhat Mary Kom Foundation ti aneya chu foundation chairman chu Hitesh Chowdhury nge hi ni a hetia Hitesh Chowdhury aron in lar ma thani liam ta vel khan Hitesh hi social media lama aron in lar thar ve chawani a social media lama a active to thute ron puang zarin Mary Kom po an foundation chairman ani baka sumdon na lama a thopui ani thute ron tar langin ama Hitesh chu lo thlop cheu turin mi pui angin na video te po a post nge ani Hitesh hian a social media account ta aming po chairman Hitesh Chowdhury ti in ada nge a abayoa po Mary Kom Foundation chairman ani nate po atar lang china chu ero an ming chat nu hian mutur a to lo baka an thalak le video po tuna chuan engma mutur to lawani hetia mi soi an lo tak nuwa an thalak dun le an video te an han noi bo tak veka chuan rin hlel an tizwal ting mai ni Hitesh Chowdhury khosak dan tam tak khian media lamte rin hlel akai pha khop meya Mary Kom le Hitesh te chu an pani in media lamten an lo mu fu le hlau maya heta media lam nen an ti ti hodana chuan media lam hi an kaului zo ke mani ti the hialani tin heta hian Mary Kom movie part 2 siam le tura production house po an biak to chungchang an soi chuak nge a Hitesh soidan chuan Mary Kom part 1 a kha chuan Mary Kom kha lapui tling lo lamol wong ve tak kha ani a tuna chuan mizalian ani to a sumdon na lama a hlotling chaumek ani ti thute asoya ti chuan Mary Kom chu lo siam don ta se ama a director thau khanem ni directly ang ti zo na chu mani indu tok mel tak mai hian nilaw omong kumar khachu ni to lawang ti ina changa alandana chuan Mary Kom chu hi an lo siamani nga chuan Hitesh hian hlokna engemo tak a mu ve nge a be se yang ti arin hlel theini mipui hian Mary Kom an mel shiat wanga local khom ni si hi ama Hitesh Chowdhury hian milar ni ve om ang fashion hian alawin soi bora ve chiam zel maya Mary Kom in lan na apianga Hitesh hian azui zel ni inalanga anin zui satlia po nilaw anin kaidun deu tat zel boka Mary Kom birthday lomna po Hitesh hi aum ve zela hetiang zong mutur ahan omta ka hi chuan rin aide in thil hi akal thui to ni inalanga hunrei laute chungin asum don na mai po nilaw ama Mary Kom po hi athunun ni effect to a angkhop mai an pani changkop hian ramshang shanga Mary Kom mingin boxing academy hon antum thute an soya he an sum do na kai noya hian an pani hian Paris te po an lo fang don to boka an jin kwal don na sa hle a alandan chuan Mary Kom po hian hetia Hitesh Chowdhury in engkim athunun vek te po hi apoi ti lo ni in asiata media ho ma a in lan to ni se ama Hitesh vek hian zo na te po achanga ama thunwaya vek engkim hi athleng ani ta deu bermai Hitesh Chowdhury ang mishing hi laremo mi sha thlo du wanga hetia milar sa te mangchang kai chin te jinga mi ani du mel riawa ama zongin Hitesh hian tu shat ma a hlo ngai lawa hetia Mary Kom nen soilo anni ta ka chuan mi pui shat aron hlo chhauve ta viau maya alandan chuan hengte hi a hlok pui viau thei tlatani ache dan phena hian engemo tak in thup a nge ne rinani a social media account ta athalak da ti en hian politics lamte po atui pui viau ni inalanga Mary Kom nen in anna an nei tlat heiwang hian Mary Kom kaltlang hian engemo tak hlokna achan ve thei be sein ke apen nge ni inalanga engemo chen chu hlok po a hlok pui nge ni in alan lain tuna ero alitling zongin thil akal chhauta tlat maya hetia an pani ami soi anan loa an han mual phaudun ta ka chuan atum angot chuan a hlotling theita viau lo ni in arin theya Mary Kom hian apasal a chen ta kha pasalatana du thu sam ani thute po asoi china engkima ama thlop tlat chin tu boxing a khel lai zonga in lama afate lo umpui tu ani a anin chen na hi chu adu thu ani rwalin Mary Kom India ramvoi engemozat lo timing chato tu ni si hian hei ai za omzokin anin chen na hi hankal pui theise a chaturania ti in du thu kan han sam ve ani